Pagi-pagi lihat Aisyah makan ketupat. Kami dari Narifah Adushi ingin menampilkan salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di musala yang tercinta ini.
Salawat bermahkotakan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada pangkuan baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Abiyah dan Umi beserta keluarga, yang kami hormati para dewan juri yang arif lagi bijaksana, yang kami hormati para tengku-tengku dan ustazah-ustazah, dan yang kami banggakan teman-teman seiman seperjuangan. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi Ismail, nabadam Ka'bah ya Allah, nabadam Ka'bah, sana padam hai buangan ayah.
الصديق الرفيق الهجرة إلى ترابنا الإسلام مدينة الهجرة إلى ترابنا الإسلام مدينة وسلام الله على الهادي والقول يؤدي الأمين وسلام الله على الهادي والقول يؤدي الأمين الهجرة إلى تهادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة إلى تهادينا حمل الإسلام لنا دينا وسلام الله على الهادي والقول يؤدي الأمين وسلام الله على الهادي والقول يؤدي الأمين Nabi pegendang, tanda perangan si kafe, batu coba Ramadan duakan lidah Nabi, duakan lidah Nabi. Nabi galuh pegendang, tanda perangan si kafe, batu coba Ramadan duakan lidah Nabi, bang badar masanan, ayo perang Yahudi, kafe kaji kuning, kaji kopi Nabi, kafe kaji bagadong, Nabi hancur terbit, dengan sujud batuan, maka marilah pulang ke batuan, kemenang bangsa dengan Nabi gemajang, kemenang perang sapi Nabi bayu pegendang, tanda perangan si kafe, batu coba Ramadan duakan lidah Nabi, bang badar rasanya, ayo perang ke Yahudi, kafe kaji kuning, kaji kopi Nabi, kafe kaji bagadong, Nabi hancur terbit, dengan sujud batuan, maka marilah Nabi lagi batuan, kemenang perang sapi, dengan Nabi gemajang, kemenang perang sapi. Demikianlah yang dapat kami tampilkan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.